Banang penlong susu ia kisamla ki baju sungul ternat bani lekai football bandon ka lempung ni lekai football han nongpo badro banang kentiu susu ia kani jing lekai hakathan kan nang kersiu tiap player youth club sechisin kan penlong biang ia ka lempung jing lekai football nak benta barok ki bakok bani simbenta ia kani kelempung sedang ban pani lekai hau banai risau arajar arfsau ha ka bala penmang ru ban pani lekai laisin ha ksyetayo kata ha kasiningkong kaski balang bat kasin sajan ia kena lempung jing lekai football on penlong hamadan NSCA paham sim nongpo. Laburu ia kesong pisah ke basilak tengka na kebenta ki bandra ia kenam ladu bat sanpo hajar tengka na kebenta ki bawan baar. Laburu ia ke bayrung lane ke entry fee ke basau hajar tengka ke wi kenhon lekai bat syeh hajar tengka ke game fee. Ke kenhon ke khot bat wer song bahaya ki klub ki bana keleng bakinwan ia sim benta ha kena ke lempung lekai football. Ia kena jing perbena laptha ada presiden ke nang kersiu tia youth club uba Ellington sim bat nak benta ki jingtip ki ba company asushu ki ba ko abane sim benta kin phone si kin nong panian ha u number nyo not san khandai nyo pra not rew lane pra nyo khandai sau san iwe sau nyo hato bila smobiang ka jingstart ke ba phio na school ne pidang smodon kamban tip khambal shushu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kir kom hikai ban tip ya ka computer ban tip company asushu phun ha number pra line nyo ar nyo sau ar rew nyo lane praiwe line ar not sau pra san sau one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lane ki all stock ha kedor ke babit bat ki mar ki badang tip top Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hendru yue ar nyo lai